أبناء بنات طلاب الصف الثاني ثانوي، إجابة ميل وموضوعات برافو فرنساوي تانية ثانوي ترم أول 2025 مراجعة أولى ثانوي الوحدة الثانية صفحة 21. Écrit de 20 à 25 mots dans ce sujet utilise les éléments suivants. Écris sur tes goûts et à tes camarades de classe. Couleur وactivité. اكتب عن ميولك ما تحب وما تكره لزملائك دو كلاس في الفصل. كولور واكتيفيتي اللون والأنشطة. Je m'appelle Léo. اسمي ليو. J'aime la musique. أحب الموسيقى. Et la couleur rouge واللون الأحمر. Je préfère les activités manuelles. أحب الأنشطة اليدوية. J'adore dessiner. أعشق الرسم. Je n'aime pas les jeux vidéo. ما بحبش ألعاب الفيديو. قول تاني. Je m'appelle Léo. J'aime la musique. أحب الموسيقى. Et la couleur rouge واللون الأحمر. Je préfère les activités manuelles. بفضل الأنشطة اليدوية. J'adore dessiner. أعشق الرسم. Je n'aime pas les jeux vidéo. لا أحب ألعاب الفيديو. من فضلك فعل الجرس ليأتيك كل جديد.